Жана биз сиздерге электе той башталган электе эле бир кимдер сүйлөйт, кимдер куттуктап айтат деп сүйлөшүп атсак, Азамат менин жердештерим десе, жанагы менин деле жердештерим сүйлөйт деп Тамара айтып калды. Сиздин жердештериңиздин атын айтып койсоңуз десем, Тима, Гуля деле орусча аттарды айтып кетти. Мен эжеке бунун кыргызча аттары барбы десем, кыргызча аты Тимаргүл экен. Эжеке, келиңиз. Сиздин да куттуктооңузду угуп коелу. Жанагы ардактап турса кеңмекен ай жүрөк болуш эмнекен, кадырлап турса кеңмекен каныкей болуш эмнекен дегендей, Тамара дагы Азаматтан калышпастан өзүнүн жашынакай жердештери бар. Жердештерине жашынакай чай берейин деп отурат. Келиңиздер. Жээнтектер унуктап келип калган Тимаргүл эже баштаган топ. Келиңиздер. Азамат, Тамара, бешик көңілдік болсын. Белалыңардың өмірі ұзын болсын. Келечегі кең, иманды, ақтегі үйінді жігіттерден болсын. Елдің керегіне жараған ер азамат болсын. Şu Белал сатқан сезімді ойғырыңыз ұзын болсын. Дайма ұлдарыңардан ұлмақ, ұлдарыңардан қызмат көрдіған. Дастырқындарыңа дайма жақшылыққа жайылсын. Дайма жақшылықтардың үстінде болуға. Şu қонақтар сіздерге дағы құтманды кеш. Құтманды кеш. Жақшы отырып, жақшы ес алыңыздар. Іштеріңіздерге игілік. Мен деле кошулам ошо айтылган сөздөргө. Биринчиден ошо бешик көңүлдөр бек болсун, өмүрлүү болсун ошого. Сиздер да эжеме көңүлдөр ынтымактуу болуңуздар, өмүрлүү болуңуздар, көп жашаңыздар. Эми максатым ошол бар, сиздер ишке ашып Құдай білсе де көп нәрселерге ушундай тойлорго кетип Assalamu alaikum, hurmatlı бүгүнкү кеченин коноктору. Хош келипсиздер. Элеңиздер биздерге жакшы тилек каалоолорго кошулабыз. Ушу жетек коюңуздар бүт болсун. Билалдын өмүрү узун болсун, элдин керегине жараган ер азаматтардан чоңойсун. Ушу дайым ошо бир туугандарыбыз менен бирге болуңуздар, дайым автостопоңуздарды жайла берсин. Иштериңиздерге ийгилик, ынтымак болуңуздар баарыңыздар. Жерде эже Билалдын өмүрү узун болсун. Сиздер пешеңизде бар болуңуздар. Балдарыңыздардын ар дайым жакшы күндөрү насип кылсын Кудайым. Бактылуу болуңуздар. Ар дайым жакшылыктардын үстүндө жүрөбүз. Чоң рахмат. Жашынакай дүркүрөгөн кол чабуулар. Чарчадыкпы? Ачка калдыкпы? Келиңиздер, белектерди тапшырып алыңыздар. Белектериңиздер баалар болсун. Beş orunduktan birden ayım çıkaramız. Kızlar çıkkaçı. Kızlar için oyun kılalı dağı keyinki turda jigitler için oyun kılalı. Gel, bunu orunduktan bir kız gelsin. Geliniz çoğunuz. Azamatsız, geliniz. Keyinki orunduktan bir kız. Geliniz. Gel, birinizler gelin. Gelin çoğunuz. Korkmamız, jakşı oyun. Bul jaktan айымдардан эжеге келиңиз. Оюндун шартында анын чыксаңыз түшүндүрөм. Сонун оюн. Келиңиз. Чарчабайсыз, кыйналбайсыз, ырдабайсыз. Келиңиз. Бул жак орундуктан Азамат чоң кыз айттырбай чыккан өзү жакшы болот. Келиңиз. Бул жак орундуктан ким келет? Сиздерден келиңиз. Азыр мындай кылабыз. Азыр жалаң кыздарга оюн кылып атабыз. Азамат,
Farkat ne oldu? Kısaca men koşup bileyim de kaldı. Hazır sizler için de ortalığa koyup verseniz. Susundukları da koyup veriniz. Ortalığa koysanız bir şey etmey turgan bolup. Sizler için muzika bereriz. Жашынакай бийлейсиздер, ага жакындабастан, узактан бийлейбиз дагы. Музыка токтогондо келип бирден алып калмайт. Кимге жетпеген оюндан өзүлүк чыгат да, билебиз. Ошон үчүн эми аракетиңизден бул жагы. Muzika toktatu oyunda otkan dele çünkü barışlarda. Toktu olsun muzika, dakalsa toktogondan çık kapıdan alıyor. Başarı. Ana gitti. Oyunumuz çok da öyle, oyunumuz çok da öyle. Zamanında azatmış, devreye düş, devreye düş. Zamanında azatmış, Yaşla bile, Türkçülükte de güzelleri de var. Bir yaş yorumumuz da. Çok rahmat, çok Ejeke, bizde ушундай азыр жаштар чоңдорду сыйламай деген жок. Бир суусундукту белек кылып ала кеттиңиз Эжеке. Бирөөнү бериңиздер эжеңизге. Калганды боюбуз дагы улантабыз, I'm gonna tell on Mary about Uncle John. He sent me the blues, but he had one of them. Azamatlar uzakta. Oh baby, having a summer night, yeah. Well, tell Sally how to run the ball. Nobody cares if she's a little tall, baby. Yeah, baby. Oh, baby, having a summer night, yeah. We gotta have some fun night, have some fun night, have some fun night, have some fun night. We gotta have some fun. Muzikанын ыргагы менен келиңиз Эжеке. Бир суусундукту ала кеттиңиз, кол чаппайлы эжебизге. Азаматсыңар кыздар. Ошону эле карап калдык го. Бийди, музыканын ритми менен бийлей берели. Баары бир жеңүүчү бирөө эле болот. Келиңиздер, жаштар бийлейбиз да. Чоң музыканы алган. Бийлейбиз. Yetti. Yaşlar biyleybiz. Nice minbegen, kiremit tübiyegen. Kara çorgo kalayıkta biyin var ve bilbegen. Gelen kayıpla, gelir bir toyun gayda. Gelir geçke kim bilese en soğukta min payda. Gelen bileyiz, cemillesin dileyiz. Gelen bileyiz, cemillesin Yetti dileyiz. bana, yaşlar biyleybiz. Kara çorgo kalayık, biyin bile balalık. Gel biyeni serin beni sürük alsın kulağını. Adam bana kim taştay, kerem töbi baştay. Arap dursan hiç kimisi birbirinden kalışmay. Gelen bileyiz, cengillesin deneyiz. Gelen bileyiz, cengillesin deneyiz. Çok rahmat. Talay
Талашмай жоқ қана. Bir суны ала чыгып кетиңиз. Эми акыркы финалга келдик да. Шакеттерди үзүп алмай жогой. Доллар менен белек берип аткандай катты күрөштүңөр да. Жакшылап бийлебиз, келгиле. Узактан жакындабастан, алыстан. Бұл орындықтан келіңіз. Бұл жігіт баяға түсіп кеткен әлі, сіз келіңіз. Келіңіз сен. Қайраға әлі бір адам белек алып кетіңіз. Жүріңіз. Уят болып, мен жаныңызға шайын келдім. Ой, жүріңіз. Сіздерден келіңіз. Келіңіз. Телефонды қойыңыз, күртканы шешеңіз. Күрөшкө чыгабыздар, күрөшөбүздар, чечиңиз. Жок, жемпир аласың. Куртканы чечип койсоң жеңилирээк болот да, келиңиз. Азамат бул жактан ким чыгарабыз? Белек албаганы чыксын да, Ушу жаңы келген бала чыгыңыз. Келиңиз. Келиңиз. Ой. Жүгүртүп аркаңардан чуркадып жүрүп берет экен дейм, Азыр эмне алабыз? Бардыгыбыз эле служба кылганбыз, күлтүрө чыкканбыз. Кыскасы, спорттун бардык түрүн билесиз, Жок дегенде аржуман жасашты билесиз. Жасай аласызбы? Коюңуз, анда жеңилип бересиз да. Азамат мага жардам берип койсун. Сузак коюп берсеңиз. Ondan arjumanya жасайбыз. Бакалашканы кармак. Келиңиз, сиздер баштадыңыз. Сүрдөө эле коюңуз, элди бир жакшылап. Элдерди сүрдөөдүңүз да. Мени караңыз, бакалашканы кармап алып, биринчи репетицияда бул, тренировка. Токтоңуз эми тиги бакалашканы кармап туруп, ошону менен аржумanya жасайбыз. Ортого чыгарсак да жакшы болмок деген жага. Суроолор боюнча, эки колду кармайбыз. Мына борунан. Башынан эмес.
Андай емес, қалаған жерінен қармама емес. Қалаған жерден қармады дегенді кім айтты? Кім шығарғандай законды? Бұл законды мен шығарып атамын ғой, мен айтқандай болсын да. Қармаңыз. Ошондай қармаңыз, Қана. Bir. Қайра башынан, дайырдан алыңыз. Кейінгі жігіт, келіңіз. Теңдеп, оңды алыңыз, өзіңіз удобный болсын. Андай қармамай жоқ. Дайырдан алыңыз. Bir жарым дейін десем болбай қалды. Чоң рахмат. Кейінгі мырза, келіңіз. Андай қармамай жоқ, башынан қармалайсыз, ошондай қармаңыз. Башынан қармасаңыз, мен де жасап Аха, жоған жақсы болып қармамай да жоқ. Шартты бұзбаңыз қана, даярданыңыз. Қолдарыңызды дап-даяр болыңыз. Bir. Çok rahmet kol çapaylı. Değil ki bize gelin. Kolda uçular çok kol kaldı. Bir. Çok rahmet değil ki bize gelin. Бардыңыз елі служба қылбай Москваға келіп өтіпсі. Служба қылғанымдай олбай келі. Белектің бардың азамат өзінде қалды. Башқачаны сынап көрелі бұларды. Сынайлы, белектің бардығын алып қалсақ жақшы болбой қалады. Алып қоялы мұны. Келгіле жігіттер. Жаныма келгілем. Башқача сынайызды. Арқан тартышағызды. Жақын келіңіз. Сізден орындықты алып келейінші. Удобный бір алып келмейді. Тегерен билейбіз орындықты. Музыка тоқтылған елі орындық бар отырып қалмай жоқ. Мен айтам, мен бұйрық берем, бір жол тағып кел, бұйрық тағып кел, же стакан алып кел, же арақ алып кел деп. Ошоны тағып келішіңіз керек та. Шүндік бі? Анда месе біздің музыканы жігітіміз келіңізден. Жақсы музыкадан беріңіз жігіттерге. I'm gonna tell Mary about Uncle John. He said the blues body had got fun, baby. Yeah, baby. Oh, baby. Having myself all night. Yeah. Well, Uncle John Sally hasn't learned the ball. Nobody cares if she's a learning tall, baby. Yeah, baby. Oh, baby. Having myself all night. Yeah. We're gonna have some fun tonight. Have some fun tonight. Have some fun tonight. Азыр бірден сусынды қалып келіп отырыңыздар. 2, 3. Жардан бермей жоқ, өзіңіздерге үйлі отырып қалыңыздар. Чоң рахмат, чоң жігіт. Сіз орындықтан орын алыңыз, бір орындықты ала кетіңіз. Bir орындықты ала кетіңіз дағы. Суларды қайра орын-орнына қойыңыз. Жардан бермей жоқ. Жардан бергендер есептелбейді. Ойынның шартын бұзбайыз, Білесіз. Un gatto bianco con gli occhi blu, un vecchio vaso sulla TV, nell'aria fumo delle candele, luci rosse, rosse come mele, un vetro contro la gelosia, è una ricetta. Birden kız alıp gel oturuz ağız. Destino, ma nelle
Bir orundukta ала кетиңиz. Bir orundukta ала кетиңiz. Улантабыз. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put that right so join me home. Have some fun when the clock strikes. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till we're right there. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 2, 3, and 4. But kiyimchen adam taap kelip oturabız. Appak but kiyimchen. Çoğun jigit ak but kiyimchen, ak but kiyim, izdeyiz. Uaktılar var. Çoğun rahmat, bir orundukta ала кетиңiz. Bir orundukta ала кетиңiz. Эми акыркы финал калды жигиттер. Ак носкини издеппейм, кыжалат болбой ойной бериңиздер. Кана кетпейм, финал жакшы эле. Çoğun rahmat 500 rubullikten taap gelmişler. Çoğun rahmat. Hem oşa 500 so'm özünüzde belegen. Çoğun rahmat geliniz beleğinizi alıp yapınız. Жақсы қатысып бергеніңіз үшін чоң рахмат. Ақшаны еріне қайтарып беріңіз, белек сізде қалсын. Чоң рахмат. Дайыма бар болыңыздар, мықты жігіттер. Кийинки тойларда жақсы ойындарға қатысқанға даяр болобуз, аружумания жасаган үйдөн үйрөнөбүз. Репетиция кылып, тренировка кылып, эртең келатканда ойноп калбайынбы деп, дайым эле боло бербейт. Пешенеңерге келип калса дагы бир уят болгондой болуп, болсо уттуктоонун кезегин улантабыз. Себеби жакшы уттуктоолорду катарынан берип алып, кийин бийлегенге көбүрөөк убакыт табайлы. Себеби бизге убакыт белгилүү берилген. Азыркы уттуктоонун кезегин Тамаранын таежелери, бөлөлөрү, чоңуздар менен келсеңиздер, чогуу баарыңыздар бир келиңиздер. Жалгыз эле мырза сизчимсиз, сиз баштайт окшойсуз. Жалаңыздар жана менде өзүңүз келип калсыз. Анан каалаган эжекеге узатасыздар. Келиңиз. Кыздар жакыныраак келип алыңыздар. Assalamu alaikum. Gelmişler konuklar. Ne diyeceğim? Gezden Azamat. Tamara. Küçük konuklar olsun bir içinde. Çocuk altı zorluğunu bilmiyorsun. Hayır. Elgili yine zararan. İmanlı öyle aşırı başladan olsun. Size göre tamam. Sadayım bakmalı olarak. Niyetle ne maksatlar. Sen aşırı diye silahan jakşı yaşayan bakıyoruz. Allah'ın Урматтуу биологам Азамат бөлөм, Бестон бөлөм, Тамара. Бүгүнкү
бешик тоюңар болсун, ушул бир анын өмүрү узун болуп, сиздер чыйыктанган улуу жигит болуп чоңойсуңуз. Ушундай тойлордун күбөлөрү болуп жүрөңүздөр, улуудун артынан кыз көрүңүздөр, башыңыздарга баш кошулуп, ар дайым ынтымакта ушинтип бактылуу үйдө болуп, дасторконго тек гана жакшылыкка жайылып жүрө берсин. Чоң рахмат сиздерге ушул тойду өткөзүп аткан күбөлөр. Жаштардан кошулабызбы? Бир добуштан кошулабыз, Кеттик анда белектерди кабыл алыңыздар. Жакшынакай кол чабалар болсун. Коштоп турабыз. Жашаган жери гүлчү жайнап турат экен гүлүсү жүрүсү алайдын тоосу гүлмөрбай кел ата мени сен гүлчү бай жашаган жери гүлчү жайнап турат экен гүлүсү жүрүсү алайдын тоосу гүлмөрбай кел ата мени сен гүлчү бай. Куттуктоонун кезегин Азамат менен Тамаранын жолдоштору, достору орундуктан орун алып отурасыздар. Мына биринчи орундуктан Болуш, Курманбек, Самара, Айжан чоңуздар менен келип, жакшынакай куттуктооңуздарды улап кетиңиздер. Келе калыңыздар, баарыңыздар. Assalamu alaikum. Azamat Tamara. Sana ne başladın? Beşiktaş'tan pek olsun. Bizim olsun. Sergey Güzel, Zlatan olsun. Yerimizde Nazan, Çigitlerden olsun. Чоң рахмат. Айымдардан бирөөбүз кошумчалайбызбы? Келиңиз. Жакыныраак келиңиз. Саламатсыздарбы, туугандар. Азаматка Тамара аша силердин Билалдын өмүрү узун болсун. Силерге бактылуулук каалайм. Менин улуу күнүңөр узун болсун сиздердин дагы. Балдарыңыздардын эң батыр болуңуздар. Партиялардын атынан, сиздердин досторунун атынан сиздерге аябай чоң подарок. Белектин ичинде подарканын бул жактын ичинде. Жана айтат го, белектин уругу, акчанын куругу деп, улук белек ошол акчада. Анын ичинде каалаган белекти сатып алсаңыздар болот. Келиңиздер, белекти тапшырабыз, кол чабалар болсун. Урматтуу меймандар, кушубак кечиңиздер менен Аяшым Азамат болсун, Тамара бешик боңордук болсун, жеңдек тойлатып болсун, Билалдын өмүрү узун болсун, ушул элдин керегине жараган Азамат жигиттерден чоңсун, ушу теңерге жеткиле. Саламатсыздарбы, бардыгыңыздар куттуктуу кечиңиздер менен куттуктаймын. Кечиңиздер менен Тамара эже, Азамат эке, беш боңдар бек болсун, балаңыздар денсаулыгы чың болуп, өмүрү узун болсун. Кыргыздын элине керегине жараган чыныгы мырзалардан болсун. Ар дайым жакшылыктын үстүндө бололу. Бактылуу болуңуздар, бар болуңуздар, бай болуңуздар. Чоң рахмат, калып кетпедикпи? Куттуктуу айтчы манаттар. Чоң рахмат анда келиңиз. Кол чабалар болсун. Жакшынакай кабыл алыңыздар. Bir 6 sekundalыk fotosessiya kılыңızдар. Çakramın
çoğumuz menen jakşılap yazılışıp biylep bugünkü geçeni şanga bölüp keteli gelingizler. Sol жерде oturgan эжекелер активдүү болуп катышып келиңиздерчи, баарыбыз бийлейиничи, келиңиздер.
Звонко сразу Мазара, твои задумался, а она нужна, бой Bardым alırsan Onatıp seni suyup kalandan Moynuna takkan senin uşağın Tüpkesip sağan beri jaraskan Şınarau dep şakırsam şıkbayım ben Yılana şınar seni kömürden Sesimimde baylamay suyuyum deşe Şınayçı şınarau kömde kömürüm Şınarau dep şakırsam şıkbayım ben Yılana şınar seni kömürden Sesimimde baylamay suyuyum deşe Şınayçı şınarau kömde kömürüm Kazan kazan et kaynar, Kazak dostum ay çaynar. Kazan kazan et kaynar, Kazak dostum ay çaynar. Kazak kızga uylenbeysen, kapa bolam dep çıgar. Kazak kızga uylenbeysen, kapa bolam dep çıgar. Tüzük tüzük dep gülsüm, Türkmen dostum dep жүrsüm. Tüzük tüzük dep gülsüm, Türkmen dostum dep жүrsüm. Türkmen kızga men uylen, tügöy bolam dep жүrsüm. Türkmen kızga men uylen, tügöy bolam dep жүrsüm. Toy 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 toy, mına bugün toy toy. Toy 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 toy, mına bugün toy toy. Oro-orodan bolso, orus kızımman bolso. Oro-orodan bolso, orus kızımman bolso. Oro korgon jubayem, orus kızımman bolso. Oro korgon jubayem, orus kızımman bolso. Uygur dostun lagmanı, lagmandardın balbanı. Uygur dostun lagmanı, lagmandardın balbanı. Uygur kızga üylönöyn, üzür üzür kalgan. Uygur kızga üylönöyn, üzür üzür kalgan. Toy 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 toy, mına bugün toy toy. Toy 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 toy, mına bugün toy toy.
Bundan dostu söz bulboy, jumuş deseng jon koyboy. Bundan dostu söz bulboy, jumuş deseng jon koyboy. Dungan kızga üylөнгөндөр ömür boyu kur bolboy. Dungan kızga üylөнгөндөр ömür boyu kur bolboy. Kırkırına köz jetpeyt, kırman tollo söz jetpeyt. Kırkırına köz jetpeyt, kırman tollo söz jetpeyt. Kızıktırgandayım-ma, kırgız kızına jetpeyt. Kızıktırgandayım-ma, kırgız kızına jetpeyt. Toy 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 toy, mına bugün toy toy. Toy 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 toy, mına bugün toy toy. Кандай шаттуу, бүгүндөн эртеңиз рахаттуу. Табият жананын музыкасы күн санап кандай сонун, кандай шаттуу деп акындарыбыз ыр саптарында айтып кеткендей, азыр биз сиздердин назарыңыздарга Улук агайдын атынан биздин бир жакшы ырчы агайыбыз бар, Эркен агай. Келиңиз, ошол агайдын жакшынакай музыка ырларын сиздер үчүн тартуулап коелу. Азаматтын уулу Билалдын урматына ошол Улук жээнин атынан жаңырсын. Келиңиздер. Келиңиздер каке. Саламатсыздар туугандар. Мына бүгүн биз бул видеого тартаткан эле жигиттен башка эч кимди тааныбайбыз деп отурсак, мына улуу келин бүгүн тойдо төрдө конокто болуп атпайбы, тагы бир болот дегендей же. Ананке ушу улуу келин суранып кетти, бир ырда берип коебуз депчи. Анан бизди мындай турушубузда ырдайт деп деле эч ким ойлобойт окшойт да. Мейли улук бүгүнкү ушу туугандардын тою улансын. Бүгүн ушу азаматтык жигит жентек той берип атыптыр, ушу тилеген максатына жетсин. Анан аябай жакшы приздерди, $100 чейинки приздерди сайып Хамад эжекебиз аябай жакшы алып барып, бирок ошол жандырмаган таап албаган өзүңүздөр эле ушундай жакшы приздерди ала албай аткандар. Анан биз эми биз баягы союздун балдары эски поколенияга кирип калдык. Ошон үчүн Ырысбай Абдыкадыровдон бир периштем дегенден каттап берейин сиздерге. Чоң рахмат, бекеринен айтпаса керек, Баатырдын атын алыстан ук жанына келсе бир адамдыр. Келиңиз, мен сизге коштоп микрофонду кармап берип турайын. Ырдап турасыз. Sayılıp kancar sevimler, sağınıp seni, sargayıp yürgönü yüzünden. Ak dolkun bolup, ak şokun bolup, örümcüm ağa erişte. Ak dolkun bolup, ak şokun bolup, örümcüm ağa
Karege on ümidim bu yanında durucu beri. Çarçarım elimi ayırmadım bayesenizi Turamın ağzı tabağım bir senizde Aktanın bolu, akşamın bolu Düşüme gelecek işte Aktanın bol, akşamın bol Düşüme geçi beni Çok rahmat, çok rahmat. Kol çalar. Kadrosunu koşup şu Asankalı Kerimbayev'in nırlarına basın cesatıyorum. Anda aman bol Carar Cıldız'ın Çok rahmat yalnız. Bulut dolu altında Haydalıp var akşam alanay Bulut kan okşop benimeye Bulut şiram secdey Bulut kan okşop benimeye Bulut şiram secdey Tunçasam mezgili şokumu Kılımdan doşular Şılt edip çağırdı salır Çılgızın cazurlar Şılt edip çağırdı salır Çılgızın cazurlar Çılgızın beni ölçmeden Mandayla nurun taradı Gözümdü oynap duranı Ömürden ömür Gözümdü oynap duranı Ömürden ömür Çok rahmat bar bolum. İstayım şuna jakşı bildirdi. Jakşına kayar kendi evimiz menen toylarga şam koşup jüreberimiz керек. Çok rahmat. Dagı bir jolu. Ar bir güldün öz özünçe var. Ar bir gündün baştalışı bütüşü var demekçi. Muna бүгүнкү биздин жашынакай жээнтек тоюбуздагы
соңуна чыгып барат урматтуу коноктор. Келиңиздер. Элибизде бир жакшы дуа менен, бата менен эл көгөрөт дегендей жакшынакай жыйынтыктап алалы дагы тойду. Сонун баталарыбыз менен. Анан буйрурса коноктор, каалоочулар калып бийлеп оюндулансабыз болот. А биз болсо аксакалдарды жакшынакай күттүрбөйлү, зарыктырбайлы, той ээлерин күттүрбөйлү, жакшынакай бата кылайлы. Келиңиз, Шилимбек кайрадан өзүңүз келип бериңиз бул жака. Бүгүнкү кечебиздин аксакалы сиз экенсиз. Гүлбарчын эжеке, сиз да келиңиз. Кечеде кандай жакшынакай маанай менен баштап берсеңиздер, ошондой маанай менен бүгүн жыйынтыктап кетели, келиңиздер. Тирегинде деп турат, бардыгыбыз алакан жайып турабыз, сиз дуа кыласыз. Биз ушул Билалдын өмүрү узун болсун, Билал бактылуу болсун деп коштоп турабыз. Келиңиз, жакыныраак келиңиз, мен микрофонду кармап турайын. Сиз жакшынакай бир дуа бериңиз. Дуа берип атканда пайгамбарларды суучуп, периштелер жанынан учуп жүрөт экен. Бардыгыбыз ушул күндө эстейли. Жакшынакай дуа берели. Жакшынакай дуабыз менен бүгүнкү кечебизди жыйынтыктап кетели. Келиңиз. Каналомин, алакан жай албарбыз. Арыстон биринчиден тамак аш столдорго Биринчиден ушул жайылган ак дасторконго бата кылайлы. Эми ушул Билалды тарбиялап эрезеге жеткирген ата-энелер менен бирге Билалдын өмүрү узун болсун деп ушулар үчүн жакшы дуа кылалы. Эми ушул Билалдын өмүрү узун болсун. Эч качан кайгы көрбөсүн. Билал тапкан ушу ата-энесинин дагы өмүрү узун болсун, ден соолукта болсун. Билалдын аркасынан дагы ушу катар уул кыздар келе берсин. Ушу эң негизгиси бүгүнкү тойдун күнөөкөрү Билалдын ден соолугу чың болуп, ар дайым биздин арабызда бар болсун. Амин. Амин. Чоң рахмат, келиңиз, эми Азамат өзүңүз да жыйынтыктап кетиңиз. Урматтуу бир туугандар, рахмат сиздердин келишип биздин тоюбузга катышып, биздин сыймыктанып ушинтип кубанычыбызды тең бөлүшкениңиздерге чоң кайрым менен рахмат сиздерге. Ушундай тойлордо ар дайым келип, катышып, бири-бирибиз менен сыймыктанып, урматташып, ушундай жакшылыктарда катташып жүрө бергенге Алла Таала насип кылсын. Баарыбыз бар болойлу, аман болойлу, тынч болойлу. Бар болуңуздар, туугандар, бул жака неге келдиңиздер? Москвага иштейбиз деп келдик. Чын, бул жерде ишиңиздерге ийгилик каалайм мен да сиздерге. Ар дайым ушу ишиңиздерде ийгилик болсун. Ушундай тойлор болсун сиздерде дагы. Биз каалайбыз сиздердин дагы тоюңуздарга биз дагы ошондой барып катышканды биз дагы каалайбыз. Сиздерге дагы ден соолук, ушундай тойлорго ар дайым катышып жүрө бериңиздер. Чоң рахмат дагы бир жолу. Чоң рахмат, кошумча айтты. Чоң рахмат, урматтуу коноктор. Азаматтын береги толтура болчу бүгүнкү күндө. Урматтуу коноктор, мына биз бардыгыбыз бүгүнкү кечени эң негизги себепкерлери бизди жакшынакай жакындан сонун кылып өткөрүп берип жаткан бизге музыкант менен мына биздин телеоператорубуз бар экен. Ошолорго Азаматтын атынан белекти тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Колчак коштоп турабыз. Дайым тойлордо кызмат кылыңыз. Биздин ырчы музыкант жигитибиз келиңиз. Белегиңиз кут болсун. Ушуну менен бүгүнкү Билалдын жыйынтык тою соңуна чыкты, урматтуу коноктор. Келерки жылы буйрса тушоо кескиде Азамат чакырса чогуу болойлу, жакшылап чогуу жыйынтык тойдун артынан тушоо тойду белгилейли. Келиңиздер, кайрадан тойлордо көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар. Дагы бир жолу ушул городок кафесинин администрациясына дагы чоң ийгиликтер. Урматтуу туугандар, эгер каалоочулар болсо, дагы улантып отурганга бизде мүмкүнчүлүк бар. Рахмат сиздерге, биз ушунча кабыл алып, жакшылап тосуп алганыңыздарга. Рахмат, ушундай тойлорду дайым сиздер дагы өткөзүп жүрө бериңиздер. Чоң рахмат, келиңиздер, кайрадан тойлордо жолугушканча сак саламатта болуңуздар.